Sanibonani bathanda beFanyana News kanye nabalandeli beFanyana News. Uma ukuthi ungokuqala kule channel bengizocela ukuthi ucofoze ibhathini elibhalwe subscribe ebese uya-like kuyona le video. Sekuputshuke ukuthi njengoba abantu bekade belapha eMoses Mabhida nje kumcimbi obukade uhlanganiswe upresident we-ANC uRamaphosa. Sekuvele ukuthi iningi labantu bebeye laphana bengasiwo amalunga e-ANC noma abathandi be-ANC. Abantu abaningi abebe laphana bekungabantu nje bebehambele, abanye futhi iningi labo bekungabalandeli be-MK. Kodwa-ke lokho ngizokuvezela nje isiqeshana sevidiyo la khona omunye umlandeli we-MK ekuveza ngosobala ukuthi yena nje ukuya lapha ubeyela ukuyolalela uRamaphosa ukuthi uthini nama-promises akhe amanga ahlezi vele ewasho. Lokho akushiwo mina, kushiwo ividiyo engizokufakela yona njengamanje uzizwele ngokwakho. Njengoba lazi ukuthi-ke ngalo usuku njengoba kade kuhlangane eMabhida, abantu abaningi bebeyigcwalele lapha olwandle bebenga-athendile indaba yaseMabhida, okuyikhona noma okungasho ukuthi kuyaqinisekisa noma kuyafakazela lokho ukuthi ingxenye yabantu ebebekade begibele besuka ey'ndaweni bebesuka kuzona bethi baye eMabhida, ingxenye yabo bengewona abalandeli be-ANC, bekungabantu nje bebey'hambela nabanye sekuputshuke nokuthi abanye kusho ukuthi bebehlose ukuthi bey'tholele u-lift obuzoba eseThekwini bese behambela iy'ndawo zabo behambe beye lolwandle. Kodwa-ke naye-ke ividiyo la khona umlandeli we-MK ekuveza ngokusobala ekucacisa ukuthi yena uyi-MK laphana ubeyela ukuyolalela uRamaphosa nje ukuthi uthini kuphela. Ramaphosa kodwa sifuna unqamalala umsholozi esiya ngakhona yilapho sihamba khona. Besizele nje ukulale uRamaphosa uqamba amanga thina ama-promises akhe lawo our promises. Ubone nje ukuthi ugcwalise i-stadium for mahhala wasinikeza nama-t-shirt akhe. Ngolala ngazo leskipa lesi akizi uMK yena. Siyakhala.